Na zimskim susretima Društva učitelja članovi Barećinskog društva imali su priliku da čuju predavanja profesora Pavla Kovačevića, inače doktora medicinskih nauka, i upravo tada je većina njih iskazala zainteresovanost da prati njegov seminar Mala škola velikog zdravlja. To je razlog da umesto svečane sednice povodom obeležavanja 3. godine od osnivanja, Društvo učitelja obeleži svoj dan radno, dvodnevnim seminarom u školi Stevan Jakovljević. Po želji većine članova Društva učitelja, ove godine smo uključili seminar profesora doktora Pavla Kovačevića i njegove saradnice Nataše Nikolić. Seminar se zove Mala škola velikog zdravlja. Veoma je zanimljiv. Zašto smo baš taj seminar? Prošle godine na zimskim susretima je Pavle Kovačević izazvao veliko interesovanje učitelja i oni su prosto želeli da se još više uključe u taj njegov projekat koji je on nazvao PAKO metod, koji govori o razvijanju izuzetnosti kod dece. Zatim o fizičkim vezi između fizičkog, psihološkog razvoja dece, pedagoškog razvoja, i to je vrlo interesantno za sve učitelje. Seminar je akreditovan, učitelji dobiju 16 sati akreditovanog programa, tako da i to će da im omogući kasnije da dopune onaj fond časova koji je obavezan za usavršavanje. Seminar je posvećen razvijanju izuzetnosti kod dece, zapravo razvijanju i negovanju na izgled nepoželjnih osobina za koje se najčešće smatra da ih treba korigovati. Interesantan je stav da kod deteta koje se plaši strah treba negovati, jer je on u kombinaciji sa opreznošću i obazrivošću poželjna osobina za recimo buduće ekonomiste koji zapravo treba da se plaše ulaska u rizične situacije. Oni govore o tome da svaka osobina dece nije, da smo mi neki skup pozitivnih i negativnih osobina i da kod dece treba razvijati osobine. Ako je neko plašljiv, razvijati tu osobinu njegovu, jer plašljivo dete može da bude uspešno u nekim profesijama. Sem toga, profesor Pavlović se bavi ukazivanjem medicinske pomoći deci u različitim situacijama sa kojima se učitelji često suočavaju u školi i na ekskurzijama rekreativnoj nastavi. Pokazivali su različite situacije koje mogu da zadese učitelja, a on nije za to obučen. Konkretno mislim na pružanje prve pomoći deci. Pa smo imali situacije šta raditi kad dete kolabira, kada dobije neki napad, kada odemo na rekreativnu pa budu promrzline, opekline, dok sačekamo hitnu pomoć jer znamo da je svaka sekunda nekada važna, a mi nedovoljno obučeni, tako da je to bilo vrlo interesantno. Deo seminara između ostalog posvećen je predstavljanju učesnika, odnosno njihovih specifičnosti. Zbog velikog interesovanja učitelja, druga grupa učesnika seminar će pratiti sledećeg vikenda u školi Đure Jakšić.